Incamake y'amakuru turayahera ku nkuru itari nziza ku banyamurenge n'inshuti zabo. Umuyobozi mukuru wa Twirwaneho muri iki gitondo cy'uyu munsi ku minsi 21 z'ukwezi kwa kabiri umwaka n'uyungu 2024 akaba yaje muri raporo y'akanama ka ONU gashinzwe umutekano mu bayobozi bafatiwe ibihano mu mitwe yitwaje intwaro. Ni inkuru itari nziza ku banyamurenge ndetse n'inshuti z'abanyamurenge, abakunzi batwirwaneho ndetse n'abakunzi b'amahoro. Ku mwanya wa gatandatu mu bafatiwe ibihano dusangamo umuyobozi wa Democratic Forces for the Liberation of Rwanda cyangwa se FDLR. Tubibutse ko uyu ni umutwe wabayeho mu 1994 aho bahekuye u Rwanda abarenga miliyoni bakaza kwicwa muri genocide yo muri 1994, hanyuma bakaza guhungira hariya mu gihugu cya Kongo. Rero tukibona iyi nkuru hari byinshi twibajije. Byari bikwiye koko umuyobozi wa Twirwaneho ashirwa mu rwego rw'abajenosideri? Kandi nk'ibi ngibi ubushize twagiye tubibona aho ba Jean Pierre Bemba bagiye bashinjwa ibyaha nabo bitandukanye byari birimo kurya abantu, aho bashinja ko bagiye barya abatwa bo muri Centre Africa. Twagiye tubabona bashinjwa ibyaha bakaregwa ndetse bakajanwa mu nkiko mpanabyaha irahe. Twagiye tubona ba Bosco Ntaganda nabo bagiye baregwa ibyaha nk'ibi bikabageza irahe. Gusana ibyangiritse ni wa mwanya w'amakuru y'aka kanya. Mbifurije ibihe byiza n'igitondo cyiza, ikaze mu makuru y'aka kanya ku minsi 21 z'ukwezi kwa kabiri umwaka n'2024 kuri Mind TV, televiziyo yanyu Gusana ibyangiritse. Aho bukeye tubahaye mwaramutse, namwe aho bwije tubahaye mwiriwe. Ni Mind ugiye kuyabagezaho. Ikaze, ariko kandi tubasabe gukora subscribe nimba utarayikora. Ikindi kandi nimba ari nabwo bwa mbere ukurikiye amakuru ya Mind TV, kanda subscribe cyangwa se s'abonner mu rurimi rw'igifaransa kugira ngo amakuru yizewe kandi y'aka kanya ntakaza gucika. Ibiganiro bitandukanye n'ubuhamya byose biganisha mu gusana ibyangiritse. Ibuka gukora comment, ibuka kubisangiza n'abandi ndetse na like kubera ko amakuru ni ingenzi mu buzima. Gumana na Mind TV tuyabavire imuzingo. Akanama k'umutekano ka ONU kafatiye ibihano abayobozi batandatu b'imitwe yitwaje intwaro muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru agera kuri Mind TV dukesha ikinyamakuru ca Al Jazeera, abayobozi b'imitwe itandatu yitwaje intwaro muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba bamaze kuza ku rutonde rw'abafatiwe ibihano n'akanama k'umutekano ka ONU byakozwe kuri uyu mugoroba ku minsi 21 z'ukwa kabiri uyu mwaka. Bimwe mu bihano rero bamaze gufatirwa nuko bafatiwe ibihano byo kutazakora ingendo, gufatira imitungo yabo ndetse n'amafaranga ari ku mabanke, cyane cyane ibingibi bikora ku bafite imitungo yabo ku mugabane w'Uburaya cyangwa hirya no hino ku isi, ku bafitanye amasezerano na Union Européenne cyangwa se ubumwe bw'abanyaburaya. Ibi bihano rero bikaba byamaze gufatirwa bamwe mu bayobozi b'imitwe itandukanye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikaba byasohotse mu kanya ku mugoroba w'uyu munsi ku minsi 21 z'ukwezi kwa kabiri umwaka n'2024. Byavuzwe na Robert Wood, akaba ari umuyobozi wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubibutse ko iki gihugu ari kimwe mu bihugu by'umunyamuryango uhoraho mu kanama ka ONU gashinzwe umutekano. Urutonde rero rw'abayobozi bamaze gufatirwa ibihano naba bakurikira nkuko tubikesha iki kinyamakuru cha Al Jazeera. Abayobozi babiri ba Allied Democratic Forces, iyo niyo ikunze kwitwa ADF NALU, akaba ari umutwe witwaje intwaro ukorera hariya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo utavuga rumwe n'ubutegetsi buri hariya mu gihugu c'Ubugande, mu yandi magambo n'abanzi b'Ubugande. Inkuru rero itari nziza ku banyamurenge
abumva ikinyamurenge, inshuti z'abanyamurenge, nuko umuyobozi wa Twirwaneho bitunguranye nawe yaje kuza kuri uru rutonde. Rero mwebwe murimo kudukurikirana, ni inkuru itari nziza, ni ubusembwa baba barimo gusiga intwari yacu, intwari yahagurutse kugira ngo imurenge hatazaba amatongo, yanga ko ababyeyi bacu bakomeza gucibwa amabere, bakomeza kwangazwa no kwica mu buryo bwicwaga, akaza guhagarara mu ruhande rw'abaturage kugira ngo yunamure inkota yari ku majosi y'ababyeyi, amazu, imihana, amatungo yacu ari kunyagwa. Kuri none rero bagashaka buhake ko tugenda tubibona, turaza byenda kubigarukaho uyu munsi. Mu by'ukuri mu buryo butunguranye, umuyobozi wa Twirwaneho nawe akaba yaje kuri uru rutonde. Ni inkuru tubonye ubu mukanya ku mugoroba, biza gutuma iyo twari tumaze gutegura dusa nk'abayisubitse kugira ngo tuze kubagezaho iyi nkuru itari nziza, ariko kandi mugomba kumenya kugira ngo ndetse dusaba n'abasesenguzi batandukanye, abahanga mu bwoko bw'abanyamurenge cyangwa bumva ikinyamurenge, harakwiye gukorwa ibiganiro bigiye bitandukana by'ubusesenguzi bareba aba bantu bose baje kuri uru rutonde tugiye kubagezaho. Byari bikwiye ko n'umuyobozi wa Twirwaneho azamo icya kabiri kugira ngo umuntu aze ku rutonde rwa UN rw'abantu bashinjwa ibyaha by'intambara bigiye bitandukana. Tubisanga muri Twirwaneho. Reka tuze gukomeza turebe abandi bayobozi batandukanye n'ubundi baje kuza kuri urwo rutonde bamaze gufatirwa ibihano n'akanama gashinzwe umutekano ka ONU. Undi muyobozi waje kuri uru rutonde ni wa National Coalition of the People for the Sovereignty of Congo, yitwa CNPSC. Undi muyobozi n'ubundi nawe waje kuri uru rutonde ni umuvugizi wa M23. Reka n'ubundi tuza kubibutsa ko n'ubushize hari ikindi cyegeranyo twigeze gukora aho bari bashizeho n'ubundi majoro ubu ni Colonel Willy Ngoma. Kuri none n'ubundi umuvugizi wa M23 nawe akaba yaje kugaragara kuri uru rutonde. Ku mwanya wa gatandatu mu bafatiwe ibihano dusangamo umuyobozi wa Democratic Forces for the Liberation of Rwanda cyangwa se FDLR. Tubibutse ko uyu ni umutwe wabayeho mu 1994 aho bahekuye u Rwanda abarenga miliyoni bakaza kwicwa muri genocide yo muri 1994, hanyuma bakaza guhungira hariya mu gihugu cya Kongo. Rero tukibona iyi nkuru hari byinshi twibajije. Byari bikwiye koko umuyobozi wa Twirwaneho ashirwa mu rwego rw'abajenosideri? Byari bikwiriye ko umuyobozi wa Twirwaneho ashirwa ku mwanya umwe na ADF NALU? Dushingiye ku byaha by'intambara tugenda tureba muri za Ituri, impfu zitandukanye, bica baca amajosi, bakamera, bakora iki ku mugaragaro. Ibi ni ibintu rwose bitari bikwiye bitewe nuko, ariko kandi haba hariho byinshi buriya bibyihishe inyuma. Iyi ni inkuru rwose itari nziza, kandi nk'ibi ngibi ubushize twagiye tubibona aho ba Jean Pierre Bemba bagiye bashinjwa ibyaha nabo bitandukanye byari birimo kurya abantu, aho babashinja ko bagiye barya abatwa bo muri Centre Africa. Twagiye tubabona bashinjwa ibyaha bakaregwa ndetse bakajyanwa mu nkiko mpanabyaha irahe. Twagiye tubona ba Bosco Ntaganda nabo bagiye baregwa ibyaha nk'ibi bikabageza irahe. Rero kuba umuyobozi wa Twirwaneho nawe yaje ahangaha ni ibintu abantu batapfa gusuzugura, ariko kandi ni ibintu rwose bidashimishije mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibyemezo rero bikaba byamaze gufatwa, icyo bashinjwa ni ibyaha by'intambara. Uyu muyobozi wungirije muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko twabivuze mu kanama ka ONU gashinzwe umutekano mu buryo buhoraho, bavuga ko iyi mitwe yitwaje intwaro yose uko ingana uko bayivuze ibongeye ku rutonde rw'iyindi mitwe myinshi yari yamaze gusohoka ku isi. Ubu ni ukuvuga ngo iyo umutwe bawusohoye muri ubu buryo uba ugiye ku rwego rumwe na za Al-Qaeda, za Al-Shabaab, za Islamic State n'ibindi byihebe bitandukanye biri ku isi hirya no hino. Avuga ko rero iyi mitwe yihishe inyuma y'amapfa menshi yabaye muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bateye ubuzima
bw'abanyakongo mu byago, ndetse benshi muri bo bagahunga. Miliyoni zirenga 7 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba barahunze ibyabo. Ibyo rero bikaba ari muri bimwe bagiye bashinjwa. Yaje no kongeraho aravuga ngo ati kugeza ubu nyine muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imitwe yitwaje intwaro ifite umuvuduko wo kwiyongera ku rwego rukabije, aho kugeza uyu munsi tuvugana hari imitwe irenga 120 yose, kandi iyo yose yihishe inyuma y'imfu nyinshi z'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umutekano muke ndetse n'impunzi ziri hirya no hino ku isi. Ikindi baje gushinjwa rero n'ibyaha by'intambara birimo kwica abasivili, gutoteza no guhohotera abasivili, gufata ku ngufu n'ibindi byaha byose bishingiye ku ihohoterwa rishingiye ku bitsina. Leta ya Kinshasa, Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo Fashi Beto, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na ONU muri rusange byose bikaba bishinja u Rwanda kuba rwihishe inyuma y'imitwe yitwaje intwaro itandukanye hariya mu gihugu cya Kongo, cyane cyane harimo M23 ndetse na Red Tabara. Ariko ku rundi ruhande u Rwanda rukaba rubihakana ndetse ruvuga ko ibibazo biri muri Kongo n'imitwe yitwaje intwaro iri muri Kongo ntabwo bari bakwiye gukomeza kubyegeka ku Rwanda, ndetse nta nubwo bireba u Rwanda, bireba Kongo n'abakongomani. Niba bishakira umuti babikemure mu buryo bwabo badagize u Rwanda urwitwazo. Ibi ngibi nabyo hari byinshi biba bishatse kuvuga mu buryo bwa politike mpuzamahanga. Guhirika ikibuye bakagihirikira ku Rwanda mu gihe ibibazo biri muri Kongo, u Rwanda ari igihugu gitekanye kirinze umutekano w'igihugu cyabo, abaturage, ndetse bakagera no ku rwego rwo kujya gutanga inkunga yo kugarura imitekano mu bihugu bigiye bitandukana birimo nka za Central Africa, bagiye bajya za Darfur, hariya za Sudani ndetse na Mozambique. Ariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba yarananiwe kugarura umutekano, imitwe yitwaje intwaro yiyongera umunsi ku wundi, bityo u Rwanda rukabona ko batari bakwiye kugira u Rwanda urwitwazo. Nubwo uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko Leta ya Kongo ikwiye guca bugufi ikaganira n'u Rwanda ndetse na M23 bagashaka amahoro, ikongera igaca ruhinga nyuma igashinja u Rwanda kuba rufasha M23. Muri iyi raporo yawe n'ubundi yongeye kugaruka kuba umutwe wa M23 wara advansinze ukabasha gufata umujyi wa Sake, n'ikimenyetso simusiga ko anytime umujyi wa Goma nawo ushobora kuba waja mu maboko ya M23. Mu cyumweru gishize bafata umujyi wa Sake, uhagarariye MONUSCO muri Kongo Bintu Keita akaba yagize icyo abivugaho. Akaba yavuze kuba M23 yarabashije kwa advansinga mu cyumweru gishize igafata umujyi wa Sake, bakongera bonyine ubwabo bakayikuramo, byateje ibyago abasivile benshi muri kariya karere, byatumye impunzi nyinshi zihunga zikava mu byabo, abandi batandukanye bagiye bahasiga ubuzima, byatumye impunzi ziva mu duce dutandukanye turi mu nkengero ya Sake ndetse na Sake mu mujyi zihungira mu mujyi wa Goma. Yavuze ko abarenga 400 bakuwe mu byabo n'intambara ya M23 umunsi yateye umujyi wa Sake, nkuko yagiye abivuga, nubwo FRDC n'abambari bayo aribo bagiye batera M23, hanyuma M23 ikirwanaho ikaza no kubakura mu mujyi wa Sake, nubwo nyuma yaho bari baje kuvamo. Avuga ko rero abarenga 400 byose bahungiye mu mujyi wa Goma, byongera basanga ibindi bihumbi 65 bigize ibyumweru bibiri byari hariya mu mujyi wa Goma, nabyo byagiye biva mu bice bitandukanye bya za Minova, za Muremure, hariya mu kibaya cya Nyiragongo n'utundi duce twose twegereye hariya mu mujyi wa Goma. Ibi byose rero Bintu Ketia akaba avuga ko byateje amapfa n'ibibazo byinshi bigiye bitandukana muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwinshi n'ubucucike bw'abantu bari hariya mu mujyi wa Goma byateje kolera, abantu batandukanye batangiye kwasiga ubuzima. Ibi byose ni ibyaha n'ubundi n'ingaruka z'intambara.
ibi byose bikaba biri guterwa no kubura amazi meza bitewe n'ubucucike bw'abantu benshi bari hariya mu mujyi wa Goma. Rero bakunzi ba Mendi Mind TV, ntabwo babashije kuvuga amazina muri uru rutonde y'abafatiwe ibihano, bagenda bavuga byenda urugero Rukundwa Michel cyangwa se usange atari nawe, harimo n'abandi bayobozi bagenzi be ari ba Sematama cyangwa se ba Mitabu n'abandi, ntabwo haje kuza izina bwite, ariko bagiye bavuga ko umuyobozi w'umutwe runaka, umuyobozi w'umutwe runaka. Reka n'ubundi tuze gukomeza kubakurikiranira 5 kuri 5, tuze gukomeza kubana namwe muri update zo mu kanya. Amakuru yacu n'ubundi reka tuze kuyasoreza ku nama ikomeye yabereye hano mu mujyi wa Nairobi, aho ni muri Kenya, ku minsi 19 ndetse n'iminsi 20 zo ku kwezi kwa kabiri. Ni inama ikomeye ihuza Canada ndetse n'abayobozi ba Afrika kubijanye na business. Iyi nama nayo rero ikaba iri kwiga ku bintu bigiye bitandukana n'ishoramari. Iyi nama ikaba bari kwiga ku buryo bw'ishoramari hagati ya Canada ndetse n'umugabane wa Afrika, kubyaza umusaruro aya mahirwe. Ibiganiro bigiye bitandukana, cyane cyane barimo baganira uburyo imikoranire yabaho, uburyo bafatikanya umusaruro ushobora kubivamo, ndetse n'uburyo ibi bihugu cyangwa se iyi migabane yombi ishobora kurushirizaho ubuhahirane n'ubutwererane mu bijanye na business. Manida Sidu ni sekreteri muri Parlement ya Canada muri Ministeri y'Inganda n'Ubucuruzi, akaba yasobanuye inyungu zizava muri ibi biganiro, kurebera hamwe ubufatanye ndetse no gusangira ibitekerezo ku mahirwe atandukanye mu buryo bw'ishoramari. Aha akaba yaje gutanga ingero mu nyungu zizaba hagati ya Afrika ndetse na Canada muri rusange. Yavuze ko ubufatanye bwacu twese buzatuzanira umusaruro ufatika mu bintu bigiye bitandukana. Yavuze ko tuzafatikanya cyane cyane mu bikorwa remezo, mu bikorwa bya education cyangwa se amashuri, ubuvuzi n'ubuhinzi, ubworozi, technology ndetse no kubijanye n'umuriro w'amashanyarazi. Ibi byose ni ibikorwa tuzakora mu buryo bw'ubutwererane ndetse n'ibyashara bigiye bitandukana, bizaba bikenewe baba kuva muri Canada biza muri Afrika, cyangwa se abanyafrika b'abacuruzi nabo gushora imari zabo hariya muri Canada. Muri iyi nama baje kugaragaza uburyo ubucuruzi bwazamutse mu mwaka ushize 2023 hagati ya Kenya na Canada, dore ko bari bafitanye aya masezerano, ari nayo mpamvu inama yaje kubera ahangaha muri iki gihugu ca Kenya. Canada mu bucuruzi bw'umwaka ushize bavuga ko yasohoye ibicuruzwa bigiye bitandukana byinjiye hano mu gihugu ca Kenya bifite agaciro ka miliyoni 110.7. Ibiva Kenya byinjira muri Canada byari bifite agaciro ka miliyoni 46.4. Ikindi yaje gusorezaho, yavuze ko muri Canada ibintu byinshi bitandukanye, cyane cyane ibyo bashoye muri Kenya byari byibanze ku buhinzi, ariko Kenya ku rundi ruhande ikaba yarasohoye ibyashara bigiye bitandukana bikenewe hariya mu gihugu ca Canada. Bityo rero nidukomeza tugafatikanya uyu mubano tuzazamurana. Uyu Sidu yongeye kuvuga ko Canada n'ubundi imikoranire yacu hagati na Afrika tuzareba ibintu by'ingenzi, tuzaba ari byo dushoramo imbaraga mu buryo bw'imikoranire yacu, ko kugarura amahoro n'umutekano, gushora imbaraga mu buringanire hagati y'ibitsina byombi, kurwanya ihindagurika ry'ikirere n'ibindi byose tuzabona ko bizaba bikenewe haba ku ruhande rwa Canada cyangwa ku ruhande rwa Afrika. Rero bakunzi ba Mendi Mind TV, ni munyemerere dusubikire amakuru yacu ahangaha, tuze gukomezanya namwe mu zindi update zizaba zitugezeho. Amahoro y'Imana abane namwe, ariko kandi ubaye utarakora subscribe wibuke gukanda aho ngaho kuri subscribe cyangwa se kuri sabone, uzukomeza amakuru yacu akugerereho igihe. Turabakunda cyane.
subscribe to Man Mind TV. gusana ibyangiritse.